Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Here's our part 2 kule ndzaba ya Thabo Bester. Ukuthi kahle kahle Thabo Bester ubuyaphi, Thabo Bester ungubani, sifike njani la. After the arrest leyendeka ngo-April 2023 le eTanzania, Thabo wafeyisana nema-charges ekweca ejele, okudzelela umthetho, eku-bribe, e-fraud, i-corruption, into letinjalo nje. Mara lamacala lawa awakabukananga naye yedwa, nabo labo labe bamlekelela. Lana sikhuluma ngelicala lelikhulu kakhulu lelokweca ejele, abe bese asiboshwa lesiboshiwe lesigwetshiwe. Licala leku-bribe cause obvious ukuthi kuze kuthi akhona ukwenza tonke into leti kunebantu lababribe-iwe kuze kwenteke so, and bebangabribanga Thabo, bekunebantu bebasebenzisana naye, so sibala nabo uma sithi lama-co-accused akhe labekanawo. Sibala ku-fake kufa cause kwatholakala umtimba lo ongazange ukhone ngisho ku-identify ukuthi umtimba kabani lapha phakathi. So guys, kuningi. Athini ma-charges lababukane nawo yena nalama co-accused akhe. Sizocala ngalo mastermind wako konke lokhu, Thabo Bester, uGulukudu phela lo, accused number 1. Ubukene namacala lamaningi. On top of lawo onke macala sifaka lelokweca from a lawful custody labe abeke khona for walking out of prison after faking his death. Lapho uvela bonisa ukuthi hayibo this guy ungqondo wayo yonke le plan licetha kwenteka la. Icala le-fraud Thabo vele wawudzelela umthetho waseMzansi because wakhona ku-bribe ama-officials, bantu abaphethe tekuvikeleka, labaphethe bonke lamabandla lawa. Sikhuluma ngeMangaung prison, lena i-private prison, ukuthi tekuphepha talo besi-expect ukuthi ticine kakhulu. So akuzange kusebenze ngaThabo. Thabo wavela wakwenta lokhu nje kwadzeleleka. Amangala amavela amaningi ukuthi hayibo kwentekile qobo. Umuntu uyeqa ku-prison la kusiwa khona uhlala kuma-single cell, phela wayenza uyaba nema-single cell. Lapho kusuke sekuyindzawo ukuthi tibosha yithi sabisako, tibosha yithi namacala la heavy tigcina khona. Icala lelinye lakathweswe lona lelokuthi Thabo wakhona kushisa lapha ejele. Kushisa kwakhe phela kwamosha obvious lela cell yamosha cause kwathi after lapho bekumele yona nje kulungiswe ngayiphi imali konke nje kona lokho cause if nangabe lo mlilo bowungabonwanga ngesikhathi bekutomele ngabe ukuthi kwasha yonke leya ndzawo leya. So solo yena zama iplan yokweca. Accused number 2 uDr Nandipha Magudumane, intombi yakhe Mama Sigebengu. Yena licala labekwe lona licala lokuthi alekelele Thabo the time asa plena lokhu escape kwakhe, nalokuthi wathi escapeile solo yena wahamba wohlala naye lapho bebabhace khona cause Thabo wathi akurani ukubalekela amaphoyisa. Nandipha bekamnike nje indlu le kahle, bebahlalele kahle kwethu bamulavidavi. Selelinye le-fraud lokuthi bekahamba yenda ma-fraud, corruption, defeating the end of justice cause la yena besekahamba kena khona besuku obvious ukuthi bekaya nokuvisitha kayi 90 million lejele. So lazama hlanganisa yela plan nomuntu wakhe, aqashe bantu, imali ifike kuye ababhadale kube njalo. So guys, you see ukuthi Nandipha la bekudlala i-role lekhulu. Number 3, umsolelwa wesi-3 co-accused uZolile Sekeleni Magudumane, ufather kaNandipha lo, ubaba wakhe Nandipha's dad, ubaba etala kaThabo. Yena licala lakhe lokuthi wabalekelela ngale khathi basazama kweca lapha cause kuthiwa imali lenye kuyabonakala ama-transaction, imali isuka from ngala ingena lapha ebhenki laloya baba. Kunjalo guys. Waphinde wayomlekelela kuThabo sekecile ekumfihleni ukuthi wathi noma abonile ukuthi Thabo nangu noma nangu Thabo usuyafunwa, wachubeka nje nempilo leqhubeka cause ngithi imali beyikhona vele bekanikwa. So kude la bekangakusho. Accused number 4 u-Ishmael, lona bekasebenzela i-G4S. Lona yena icala lakhe ukuthi wa-assista siboshwa ukuthi siphume ejele la lesivalelwe khona.
and ama-allegations athi uvele wabrayibha lo guy, wathi asabrabhiwe wandlulela phambili ngokubrayibha labanye labantu okhona ukwenza le plan yaThabo yokuphuma ejele ibe i-success. Bekunje kuma-part kuya-connect-wa kuyiswa la from point A to point B, bekunjalo nje. Number 5 sina Tebogo James Lipolo, lona yena uyi-former prison CCTV technician. Yena icala lakhe receive ama-bribes from this mgulukudu ukuthi aphazamise amakhamera ukuthi angasebenzi ngalelo langa so that yena atokhona ukuthi athi uphuma ngaphandle. And akhona lamanye ama-co-accused la up to 8 or more cause lapho kufaka ekhathi bantu labaya ko-claim-a lesa sidumbu lesi sasetshenziswa lapha ejele, kufaka loyo muntu lowaya kosayina. Labo bantu labavumela leso sidumbu ukuthi sithathwe le babe bade ukuthi lo muntu lo othathwako akathathwa lilunga lakhe lemndeni. And then another thing, case le yavulwa against bona labo labenza lobu buhwerihweri bokuthatha lesa sidumbu ukuthi bathi case yakhona, the charge yakhona ifaka ukuthi violating a corpse. Cabanga uyogwetshelwa ukuthi wena uhlukubethe isidumbu, umuntu lo besekade ithulele akulobanzako. And then defeating the ends of justice because kude umuntu abe angathi la kulabantu laba ukuthi lo muntu lo uclaim-ya uyisaphi, uyosetshenziswa for ini. Yabo kunjalo nje, bathathele phansi mandla, like badelele umthetho, i-justice yala Mzansi ukuthi hayibo bona bayabona ngathi baphethe and bebasho ukuthi ngeke baze babanjwe. So i-current situation ku-case yaThabo regarding ama-legal proceedings, the main escape trial ideleywe kaningi guys because from 2023 to 2025 late solo kuyapostpone and then 2026 kuthiwa maybe ibe mid 2026 around July. That's where ischedule ukuthi itoba khona ngalawo malanga. Reason yokuthi itholakale ukuthi Thabo sekadileya kangaka ekufikeni la yena itrial yakhe icala khona. Thabo guys ucomplaina kakhulu and Thabo utibona ngathi uphethe, usho ukuthi yena wati konke lokwenakalako. So lokho kuyamgcelada because kubonakala la aphazamisa isandla semthetho kakhulu because basalenze lokhu yena sowuvumbuka nalokusha lofuna ukuthi atoku-challenge court. And another thing, uyaqosha. Akamandi nje ukuxosha abameli bakhe namuhla ngakusasa as long as batoyenza le nto lifunwa nguye. Kwathi 30 January 2026 uThabo wamuva from eGosi Mampuru prison wayiswa le eBhongweni eKokstad. Wathi ayiswe lapha uthe nje angakafikanga ngisho 8 hours kwabe sekuthiwa ba-challenge i-court bafuna ukuthi Thabo abuyele back la beya khona eGosi Mampuru. So asathi ukuthi isiboshwa sinayo leyo right yokuthi yona sifuna ukuhlala sigwetshwe kuphi. Yini le engaka le element ukuthi yena angafuni ukusuka eGosi Mampuru. Yini le engaka le element yena azavile comfortable ukuthi azademand ukuthi hayibo mina ngi-right la ezivi kusekhala lakhe le. So guys, when it comes to Thabo utobuta yonke into. Naloku ungamfuni, naloku angamelanga kubude Thabo utokubuda. And i-question ithi yona kanti why yena wena Mzansi sanze kumnaka kangaka? Cause Thabo once wathi 1 2 3 Thabo uyayithola leyo nto. So guys kuningi. That's the end of our today's video. This is our part 2, last part of Thabo's story. Thabo ukuthi ubuyaphi. Guys, please like, comment and subscribe. Ngidonibona ku video elandelayo. Bye.